Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Joseph Kabila abaye perezida wa Kongo agasigira ubutegetsi Tshisekedi wamusimbuye yamushinje kuba nyirabayazana y'ibibazo igihugu gifite muri iki gihe. Mu ijambo ry'iminota 45 Joseph Kabila yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwagendeye kubivuga ko yagiye Goma, yemeje ko atagiye ariko ari mu nzira vuba azagigoma. Perezida Kabila watanze ubutegetsi mu bwumvikane yavuze ko kutavuga byari kuzamujyana imbere y'ubutabera bw'amateka, yemeza ko abaturage bari mu kaga bityo agomba kuvuga. Yavuze ko 2019 ava ku butegetsi yasize igihugu kiri hamwe gifite amahoro nta myenda gifite kandi igisirikare gikomeye ndetse n'inzego z'ubutegetsi zari zihamye. Mu myaka 6 ikurikiyeho ngo igihugu cyahindutse akavuyo kirangwa n'umutekano muke, kudakurikiza amategeko no gusuzugura abaturage. Yavuze ati ubutegetsi buriho bwahinduye igihugu nk'ikinamico, ubutabera bwahindutse igikoresho, igisirikare cyasimbuwe n'imitwe yitwaje intwaro, abaturage bagambaniwe bagombye kubakorera. Perezida Kabila ashinja uwamusimbuye gucamo ibice abaturage, gutegekesha icyene wabo, gukoresha abacanshuro n'ibindi byakinesheje Kongo Kinshasa. Bwana Kabila yavuze ko atazatatira indahiro yakoze nk'umusirikare. Yavuze ko yifatanije n'abaturage muri Burasirazuba bwa Kongo batereranwe na leta, asaba ko ibagaruka kuko nabo bakeneye ko abana babo biga. Mu mirongo migari yatanze Bwana Kabila yavuze ko kureka igitugu, guhagarika intambara, gushyira ubutegetsi mu gihugu hose, kugendera ku mategeko, kunga abanyekongo bakaba umwe, guteza imbere igihugu kandi ubukungu bugacungwa neza bugasaranganywa, kuganira mu buryo buhoraho kandi nta gucengana hagati ya Kongo n'ibihugu biyikikije, kugarura icyizere mu bafatanyabikorwa ba Kongo, gusenya imitwe yose yitwaje intwaro, kureka gukoresha abacanshuro no gucyura ingabo zose z'amahanga muri Kongo Kinshasa. Izo ngingo zigera kuri 12 ngo ziramutse zubahirijwe igihugu cyava mu kangaratete ubutegetsi bwa Tshisekedi bwagishyizemo. Bwana Kabila avuze mu gihe Sena ya Kongo yamukuyeho ubudahangarwa nka senateri ubuzima bwe bwose asigaje ku isi kugira ngo akurikiranwe n'urukiko rwa gisirikare. Kabila yasobanuye ko umutekano wazambye mu bice bitandukanye bya Kongo cyane cyane muri Burasirazuba bw'igihugu bitewe n'imiyoborere mibi y'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ati kuzamba k'umutekano kwatewe n'imiyoborere mibi y'igihugu, aho urwego rwaranzwe n'imyitozo ya gisirikare itangwa nabi, abantu bakinjizwa mu gisirikare hashingiwe ku moko ndetse abofisiye bakuru biganjemo abavuga igiswahili bagafungwa badaciriwe urubanza. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko nk'umuntu wabaye umusirikare agatoza abasirikare ba Kongo akabayobora no ku rugamba, amya ko imyitwarire mibi yabo ku rugamba itatewe nabo ahubwo ari umusaruro w'imiyoborere mibi yabo. Ubwo ingabo za Kongo zari zikomeje gutsindwa n'FCM zatangiye gukora n'FDL ndetse n'imitwe y'abazarendo yamunzwe n'ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi zizira ko zazifasha gutsinda iyi ntambara. Kabila yagaragaje ko icyemezo cy'ubufatanye n'FDL n'imitwe y'abazarendo cyashoboraga kugira ingaruka zo kwagura intambara mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari kose. Ati ubwo leta yatangira gukora n'imitwe y'abagizi ba nabi, FDL n'amagana y'imitwe y'abanyekongo yari ifunguye inzira yo kwagurira amakimbirane mu karere, ibyari kugira ingaruka zidakumirwa ku mutekano w'akarere. Yasabye ubutegetsi bwa Tshisekedi 2012 byafasha igihugu kugira amahoro n'umutekano birambye, birimo guhagarika igitugu n'intambara, kwiyunga n'abanyekongo, kuganira n'ibihugu by'abaturanyi n'ibiganiro by'ukuri kandi bihoraho hagamijwe kugera ku mahoro ndetse n'iterambere birambye mu karere. Ati cyacumi gusenya imitwe yitwaje intwaro yose y'abanyekongo n'iy'abanyamahanga no kohereza iy'abanyamahanga mu bihugu ikomokamo. Cyacumi na rimwe guhagarika gukoresha abacanshuro hashingiwe ku mahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yo ku itariki 3 Nyakanga 77 n'umwanzuro Loni wo ku itariki 4 Ukuboza 1989 no gucyura byihuse bari ku butaka bwa Kongo. Kabila yasabye leta ya Kongo gucyura ingabo z'ibihugu by'amahanga ziri ku butaka bw'iki gihugu, ashima ko umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC watangiye gucyura izo bari bahoreje mu Ukuboza kwa 2023. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Maratwi igisigare cya Uganda PDF cyashinja amasederi w'ubudage Kampala Mathias Shore gushyigikira imitwe y'abantu barwanya ubutegetsi bwa Perezida Kaguta Museveni. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Colonel Chris Mageze ku munsi w'ejo yatangaje ko mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha hari kuvuka imitwe yitwaje intwari igamije guhungabanya umutekano, wahurira abantu benshi no kwangiza ibikorwa remezo. Colonel Mageze yasobanuye ko bamwe mu bafatiwe muri ibyo bikorwa arimo mu ishyaka ya NUP riyoborwa n'umunyapolitiki Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Ati bamwe baregewe inkiko bafungirwa muri kaco mu gihe bategereje kuburanishwa. Yakomeje avuga ati komite y'umutekano mu gihe cya vuba cyane yashoboye gufatira ingamba zikomeye yabaye iyi mitwe, abategura n'abatera inkunga ibikorwa bya kinyeshyamba bigamije kudubya amatora rusange ateganijwe umwaka utaha. Uyu musirikare yasobanuye ko bwakurikiranaga abatera inkunga iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'ishyaka NRM byagaragaye ko harimo zimwe muri ambasade z'ibihugu bigize umuryango w'uburayi ziri Kampala. Tunga urutoki Ambasaderi Shore ati duhangayikishijwe cyane n'ibikorwa bitemewe kandi bikorerwa mu ibanga bya Ambasaderi w'Ubudage muri Uganda Nyakubahwa Mathias Shore. Abashinzwe ubutasi bamenye ibikorwa bitari bya diplomasi byabereye mu bice bitandukanye by'igihugu kandi bihabanye n'ibiri mu mahame
ya diplomasi y'Vienna mu 1961 agenga umubano w'ibihugu, yamaganye ibikorwa bigamije kwivanga muri politiki ya Uganda, asobanura ku myitwarire ambasaderi w'Ubudage ko ari ku ibiganiro bya diplomasi bigamije gukemura iki kibazo. Hagati ariko impirimbanyi yo muri Uganda yatoye muri yombi kanafungirwa muri Tanzania mu gihe cy'iminsi. Yabwiye ikinyamakuru cy'Abongereza BBC ko yafashwe ku ngufu ubwo yari ifunze, asobanura kurushaho ku byari byatangajwe imbere n'umuryango w'uburenganzira bwa muntu wavuze ko yagaragaza ibimenyetso by'iyicarubozo. Madame Agathe Twahirwa yavuze ko abantu bambaye imyenda isanzwe bamupfutse mu maso bakoresheje igitambaro, nyuma bakamukubita bakamwambura ubusa ndetse bamukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Twahirwa yarafungiwe ahantu hatazwi muri Tanzania ari kumwe na mugenzi w'impirimbanyi yo muri Kenya Boniface Mwangi ku wa kane wasanzwe ku mupaka wa Kenya na Tanzania. Ntacyo abategetsi ba Tanzania bari batangaza. Agathe Twahirwa yabwiye BBC ko umwe mu bamufunze yamushyize ikintu mu gitsina, yongera ati ko nuko mfata ku ngufu, ibipimo washingira ibyo byose nafashwe ku ngufu. Yavuze ko bari bamufunze bamujugunye hasi bamwambika amapingu babanje gushyira mu mupira wo kwambara yerekana inkovu. Ati rero ntekereza ko ibikomere hano byajyaga kuba bibi cyane. Agejejwe ku mupaka wa Tanzania na Uganda, Twahirwa yavuze ukuntu yaborogaga cyane kubera ububabare bwo mu birenge, nuko bazana ikintu cyo kumupfuka umunwa ngo bongere volume y'imodoka mbere ngo ntihamenye icyo babikoreye, ariko birumvikana ko yari afite ubwoba. Ati nuko ntangira kumva Boniface Mwangi boroga, rero bari bongereye volume kugira ngo ntamwumva, ariko ububabare bamuteraga bwari bwinshi cyane. Mu butumwa yatangaje kuri urubuga nkoranyambaga rwa X, Mwangi yavuze ku ifungo ryabo ati twari twakoreye iyicarubozo ndetse dusabwa kwambara ubusa no kujya koga, ntitwashoboraga gutambuka nuko dusabwa gukambakamba tukajya koga tukikuraho amaraso. Bombi bari bagiye muri Tanzania kugaragaza ko bifatanije n'umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi muri Tanzania Tundurusu wagejejwe muri kigo kuwa mbere nyuma y'uko arezwe ubugambanyi. Nubwo bari baremerewe kwinjira mu gihugu, Mwangi na Twahirwa ntibemerewe kujya mu rubanza rwa Tundurusu ndetse batawe muri yombi. Leta ya Tanzania nta kiravuga kuri ibyo birego, ariko kuwa mbere perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yaburiye ko atazemera impirimbanyi zo mu bihugu bihana imbibi na Tanzania kwivanga mu bibazo by'igihugu no guteza akajagari. Mu ijoro ryo kuwa kane Twahirwa yasanzwe yatawe ku mupaka n'abategetsi ba Tanzania nyuma y'uko bari bamufunze guhera kuwa mbere, nk'uko umuryango wo muri Uganda w'uburenganzira bwa muntu ayobora witwa Agora Center for Research wabitangaje ku rubuga rwa X. Ambasaderi wa Uganda muri Tanzania Fred Mwesige yavuze ko Madame Twahirwa yasubiye mu rugo amahoro ndetse yakirana ubwuzu n'umuryango we. Ibitangazamakuru byo muri Uganda bisubiramo amagambo y'inshuti ze za hafi byari byatangaje ko byagaragaye ko amaguru ye yabyimbye, bivuga ko byatewe n'iyicarubozo yakorewe ubwo yari afunze. Cyprien Ntongo impirimbanyi mugenzi we mu muryango Agora Center for Research yabwira n'amakuru by'Abafaransa AFP ati yajugunywe ku mupaka nijoro n'abategetsi ndetse hari ibimenyetso by'iyicarubozo. Mwangi imbere warasanzwe yasizwe ku muhanda mu majyaruguru ya Tanzania hafi y'umupaka wa Kenya, yavuze ko yumvise Twahirwa ataka kubera ububabare ubwo bari bafungiye hamwe kuwa kabiri. Mwangi yongera batigerageza iryo ari ryose ryo kuvugana mu ijoro twakoreyemo iyicarubozo ryatuviragamo guterwa imigeri no gutukwa. Twakuwe ahantu twakorerwa iyicarubozo tujyana mu modoka zitandukanye. Mwangi yavuze ko bari bafunze bahabwaga amabwiriza aturutse ku mutegetsi wo ku rwego rw'umutekano leta wategetse ko impirimbanyi ihabwa umuti wa Tanzania. Ibura rya Mwangi ryari ryateje henshi guhangayika muri Kenya. Umuryango we n'umuryango utegamiye kuri leta hamwe n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu bakoreje imyigaragambyo ndetse basaba ko rekurwa. Kuwa gatatu leta ya Kenya yamaganye ku mugaragaro ifungwa rye, ishinja abategetsi ba Tanzania kwanga ko abakozi ba ambasade ya Kenya muri Tanzania bamugeraho nubwo bari babisabye inshuro nyinshi cyane. Mbere kuwa kane Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kenya yasohoye itangazo ivuga ko itashoboye kugera kuri iyo mpirimbanyi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye abakorwa iperereza gufatwa nabi na leta ya Tanzania ishinzwe gukora izo mpirimbanyi, ndetse yashishikaje ibihugu byose byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba gukurikiza amasezerano y'uburenganzira bwa muntu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Tanzania, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika bazi ko polisi ya Tanzania yatangije iperereza rikomeye ku mugabo wo muri Kenya ukekwaho kwinjira mu buryo butemewe muri sisiteme y'ikoranabuhanga rya leta ya Tanzania maze akiyandikishaho nk'umukozi wa leta ku rwego rwo hejuru. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri icyo gihugu aravuga ko urwo rwego rwinjiye mu bubiko bw'amakuru bwa guverinoma, aho yahinduye inyandiko zemewe n'amategeko maze yitirira umwanya wa komiseri w'intara cyangwa se provincial commissioner, umwanya uhabwa abayobozi bakuru bashinzwe gukurikirana ibikorwa bya leta mu ntara. Biravuga ko nyuma yo kubona ayo makuru uwo mugabo yahise yishyiraho umushahara ungana miliyoni 60 z'amashiringi ya Tanzania buri kwezi, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda bitewe n'uko ivunjisha rigeze ubu. Ibi byabaye inkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga no bitangazamakuru byo kuri murandasi, bituma inzego z'umutekano zitangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane uburyo byashobotse ndetse n'amayeri y'abarakoreshejwe. Umuvugizi wa polisi ya Tanzania yatangaje ko ari igikorwa gikomeye cy'uburiganya gishobora kuba cyagizwemo uruhare n'abantu bafite ubumenyi buhanitse mu by'ikoranabuhanga. Yongera ko iperereza ririmo gukurikirana niba uwo munyakenya baragize abafatanyabikorwa b'imbere mu gihugu. Abasesenguzi b'umutekano mu ikoranabuhanga bavuze ko ikibazo gishobora kuba kimenyekanisha intege zikomeye mu buryo Tanzania icunga sisiteme zayo za mudasobwa, bityo hakaba hakenewe isesengura ryimbitse n'impinduka zifatika n'imikorere y'iyo sisiteme n'imikorere